A o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong. Profesa Ngaka Moremi Tlotša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala a Ramošego gaufi le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tlotša Baroka. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Right, Mutele wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM a re sa le gona go mmeng re no gopela tshwarelo mabapi le gore ka fala le tlakaleng la Dr. Moremi go bele go kgaoganyana mola le mola dilo tša mafaratlatla di be di sa sepele ga botse empa awa ka baka la gore re swere bo matwetwe re swere bo mahlwadi bona ba no ngangele dithapo ba ntšha mo ba lokela mo ba pressa mo ba dia jwa jwale ke ka baka leo e le gore re buile magagesho re gona ga re kgone go tswela pele go ne le ntwe e sa sepele ga botse ka baka la gore mmereko wa rena go isha quality bathong mmereko wa rena ga se go berekela go tikhutsha ke ka baka le re dula go re re bonagala ka parle ba ba kaunana mešomong ya rena jwalo ga gone molato gomme re boela morago mo e leng gore ke be ke le mo prof a ke tsebe gore na mohlomongwe pele re ka boela ra bolela le motheletši mabapi le go yemanyana fale go ne le se o ka ratago go se bontšhanyana na go ya ka nna be ke re a re otlolle ka lebaka la ge nakoela o ka re le yona e re šia re no napa re tswele pele dilo di tle nna pele kgone go sepela ga botse le batheeletši ba tla ba kgone go feleletša e le gore ba tsena a ka nnete professor re a leboga mongaka re fa
re tswela pele ka sona sebopego seo mo e leng gore re tswela pele ka dipotšišo tša rena tšeo e lego gore di be di tloga di kwagala gabotse ebile le di hlalosa gabotse mongaka ke kgopela gore re be re le mo go ye e rego lena jwale ka mangaka a setšo le ya dumela go modimo le go Jesu re fetile baruti ba bantši ba kwagala ba kgala setšhaba go tla go nyaka thušo go lena jwale ka mangaka a se Afrika na seo se le swara jwang jwalo ka mangaka a setšo malome ka kapa se ne go feleletša e le gore ga se nape se re swara gabotse mara re no fela re itlogela re re ga go netaba motho ga e kwa bohloko ka bohloko ba gage o feleletša e le gore yena o a tloga a feleletša a fihlile gore rena gomme a kry-a thušo rena ra se mo ganetše gore a boele kerekeng a ye go tsena kereke ge e ba a tlile motho wa modimo a te kopela ke hlogo re a fihla ra lafa hlogo ya motho ya fola motho a boela a tekela kerekeng ge e le gore motho o ba a tlile a te tshwaretše ke loto re a lafa loto ge e le gore motho o ba a tlile a te tshwaretše ke sela le sela mo mmeleng re a lafa mo go ba bang gona motho gomme a boela a ya kerekeng a ka se re a tlile go rena ra gana a ya kerekeng mara e fela ke ka nako ye ntši baruti ba ba ganetša batho ba etla gore na mangaka a setšo gore ba tla ba kry-e pholo jwale ka mangaka a setšo go ne le mo le te kry-ang le šitelega ge setšhaba se ya kerekeng ebile ba boa ba etla go lena rena bolo ka mangaka a setšo malome ka kapa ga go ne mo e leng gore re a šitelega ga re re motho ga e tswa kerekeng o tšhilafetše ga re re motho ga e tswa kerekeng o nyamišitše mangelo ya gabe gore o rile eng goba o gobaditše badimo goba o kwatišitše eng motho ga e tswa kerekeng a etla gore rena re a alafa mo go ba bang gona ra lebelela gore bothata bo tswa kae ra lokiša fao gomme motho a tepoelela kerekeng rena ga re ne bothata le kereke ebile a nke re ganetša batho ba ya dikerekeng ye nngwe le ye nngwe ga re gane rena mangaka a setšo ka nnete prof ka gare ga dipereko tša lena kapa ka gare ga thušo yeo le fa go batho go na le mo e leng gore le kgona go te kry-a le swanetše le rapele ge le thuša motho ka gare ga thušo tša lena malome ka kapa ka mo gare ga dithušo tša rena go na le mo go gapeletšagang gore o rapele o bitše modimo lebaka ke gore dinneo mpho tša rena tšeo re fago ke badimo ba rena di a fapana le dithapelo tša rena di a fapana go ne le mo gapeletšegang ka lebaka la gore matšatšing a bolekgono go ka lebelela o kry-a motho e le ngaka ebile a boa a tsentšha kereke ebile a boa a ria tšela le tšela kore a ria dilo tše dintšhi a ne a nnoši mara ga ke bolelele lehlakoreng laka nna ga se nna moruti ke ngaka ya setšo nakong ye ntšhi mo e leng gore go nkgapeletšaga gore no ke rapele a ke bone go e ba bothata gore ke bolelele modimo ke mmotše dillo tšaka ke kgona go phasa badimo ba gešo ka tše ke ba phasang ka tšona gomme ge ke fetša ka tenamelela thaba ka rapela ka bolela le modimo ka mmotša dillo tšaka ebile ga ke bone ke mo riela phosofelo ka nnete nke re ye mo go ye and then yela e tle e be ya mafelelo go ne le baruti kapa dingaka tšeo o tla di kwang di senya ngaka tše dingwe kapa baruti ba bangwe maina fela gore moruti wo kapa ngaka ye e kwagale o ka re ke yena moruti kapa ngaka ya nnete go feta baruti ba bangwe kapa go feta dingaka tše dingwe mohlomongwe a lebeletše gore a tshepagale goba go ratwa le gore a bonagale a le kaone kudu setšhabeng jwale prof wena jwale ka matwetwe goba mahlo a di bona ka mo lehlakoreng le la semoya goba bongakeng o ka reng go moruti o mojwalo wa go tsamaya a senya baruti ba bangwe maina kapa a senya dingaka tše dingwe maina goba o ka reng mo go ngaka ye ya go sepela e senya dingaka tše dingwe maina kapa e senya baruti ba bangwe maina gore yena a bonagale e le o mo kaone kudu go feta mangaka a mangwe kapa go feta baruti ba bangwe malome ka kapa nna ke na le 13 years ke bereka mmerekong
ga ke gopole le ka letšatši le letee ka tšatši le lengwe ke bitša leina la moruti ke mmolela gampe ke bitša leina la ngaka ke e bolela gampe lebaka e le le letee mmereko wa ka ga se go bolela ka batho ge o ka ba ngaka wa bona o fihlile o thoma o bolela ka ngaka ye nngwe tša gago di ya go palela ge o ka ba moruti wa bona o fihlile phuthegong o rera ka moruti o mongwe tša gago di ya go palela ekwa se motho wa swanetšeng go se tseba ge ke te tsenela kereke a ke re mo gongwe ke kereke ye e rileng nna ke a rera mo ke rerago gona ke senyago moruti tsoko leina felo fao go ne le ba ba ratang moruti oo and then tše wena o thomang o di bolela batho ba thoma go go bona gore motho ga se motho wa bona ntho ba reng ke boloi a e thome ka setlhare e thoma ke pelo a wa swanela malome ka kapa gore ge o ile go bereka tša gago o fihle o bolele ka o mongwe motho ga wa swanela gore go o le moruti o ile phuthegong a re o ile go nyadiša goba a re maybe o ile ditebogišong goba maybe le ile o ntšha ngwana ka ntlong goba maybe o ile go boloka o fihle o bolele ka baruti ba bangwe wena o le moruti ka bo wena o thomile goba ntho e re e bitšang gore ke tweiša wena o le moruti wena ka bo wena gore a re o thoma strike se se seng gona o thoma go ba le maaka o thoma go hloka nnete mara o nyaka batho ba go šale morago motho ga a nyaka leina o swanetše a itirele lebelela di-company goba ke re di-shopo tša go tseba go rekiša ga ba re ga ba rekiša ba bala di-shopo tše dingwe ba re rena ka mo go rena re a rekiša re ithekišetša mokotla wa bupi gomme o sepela ka gore le gore mara o kry-a mokotla wa bupi ba o rekišang o swana le lebenkele le bapaneng le bona ke lebaka la goreng o swanetše go le motho o tie ka ganong modimo ga ka go fa boetapele botsebi wa tseba go alafa batho mara wa hloka bohlale gona modimo go timile mpho e kgolo go fileng yana modimo ga ka go tima polelo go se tsebe go bolela ano go ria gore o no sepela o bolela le lwetse o seng wa swanela go di bolela le tše o sa botšišweng gona tseba gore o le moetapele o ka ba ngaka o ka ba moruti gona o ne le bothata molwetse o tlile go wena a o sa mmotša tše a ditletšeng diphekošidi goba ge e le gore o bona ka bebeleši ga o sa bolela tše bebele di bolelang le tše dipheko di bolelang o thoma go bolela ka ngaka ye nngwe o thomile go tšwa tseleng motho ga a tlela ngaka ye nngwe o tletše wena bolela tša gago le yena le fetše a sepela e gae ka nnete jwale baruti le dingaka ntho e diriwang ya gore re bolele ka batho ba bangwe malome ka kapa ke na le nnete a re ba nthieleditše mo ba leng gona ka nnete ntho re e dirang rena a ke re ntho re e dirang modimo o tlo rotla and wa bona malome ka kapa go o ka re o tlošetša motho nako o bolelang ka yena o ria se sengwe se se botse sa gore o se šale morago o tlo o bolele ka yena gape gobane wena o tšea nako ya gago o lebeletše motho o mmisa nako ya gore o tetebelele diphoso tša gago le gore o ka lokiša dilo tša gago jwang jwale dingaka nto ya go bolela ka ngaka tše dingwe ga se yona ene ngaka ga e kgantšhe ngaka ga e thete ngaka e reta ke setšhaba o ka se ithete o le ngaka nka se re ke leso ke le moremi ka re nna gomme ke tseba ke ne maaka ke santše ke rete ke batho a gone ngaka ye ka e thetang monna ga a swere kgwele ya maoto a bapala a le ka lepatlelong disapotara ke tšona o di kwa di go bontšha gore motho o ntho a e dirang go bontšha gore motho o ntho a e dirang o a e tseba jale go o ka re o le ngaka wa e theta nna re tlo go lebelela ra go lebelela mola wa ria diphoso re no ya mara lebelela ge o le moruti o e theta baruti ba bangwe tlo bona ba tšea dipaki tša bona ba dula gabotse ba tšea bibele tša bona ba di bea mola mara e re moruti o la emelele o emelela se a swara bibele a go betha ka bibele a go bontšha gore nto e ka mohlogong ke no e swara fela gore o bone gore ke swere bibele jwale wa bona taba ya go bolelana ya go nyatšana a go mo irišang ka nnete ke na le nnete gore dingaka baruti ba profeta nto ya go bolela ka ngaka tše dingwe
santse re itlogele lebelela taba tša gago wa bona go ka lebelela taba tša gago wa di direla leina ka bo wena o tlo loka mara go ka re o tlo dia leina ka motho o mongwe o ka se tsogo lokile wa shalela ya ke nagana gore le nkarabetse ka gare ga dipolelo tša lena profile le nkarabetse le ye e bego e re thuto kapa molaetša wo o ka o phatlalatšang go baruti le dingaka tša setšo mabapi le phenkgišano ye o be o ka reng empa ke kole o ka re le arabile mongaka empa ge e ka ba go ne le molaetša wo le ka o rolang go mangaka a setšo e šita le baruti ba dikereke go ya ka go fapana ga tšona le ka no o rola mara ge e ka ba le yakwa gore le o arabile ga gone molato malome ka kapa ke nyaka go laetša baruti ba porofeta di-bishop ne se sengwe se se re ka no ba re na le diphapano tša rena re ka no ba re sa nyake go kwana mara se re swanetšeng gore re se tsebe ke se se teng modimo ke yena a re kgethileng ga ra e kgetha modimo a re kgethela gore re tle re ilo re bapale ka setšhaba sa gage modimo a re kgethela gore re tle re boe re kgantšhetšane maatla ao e lego gore ga re nao maatla ke a gage modimo a re kgethela gore rena re tle re sepele re nyefolana re bolelana gampe lebaka ke gore nna matšatšing a bolekgono go ka lebelela mangaka sekgowa a re phala ka lebaka la gore ge ba bona gore mo go ne le phoso ba kgona go bitšana ba re ge ba fetša go bitšana ba laetšana ebile ba fana maele gomme ba kgona molwetši wa bona mara ga ba tlo re ge ba kgonne molwetši ya bona go ba le o mongwe a sepela e bang le maekgogomošo a re ge nkebe e se ka nna o tlo kry-a o re ge nkebe e se ka wena gante motho a berekileng ka se wena ke yena o la mathomo o fihlile dipitša di botswitse wa fihla wa bula wa ja jwale nako nngwe malome ka kapa batho ba swanetše go tseba gore mmereko wa badimo ga o ne phamphadišana mmereko wa modimo wa kereke ga o ne diphamphadišana ntwe re santšeng re dire re santše re bengata e tee dinaga di sa hletšwe dinaga di a utswetšwa dinaga batho ba bolawa dinaga batho ba timela se rena baruti baporofeta dingaka re se dirang ke gore rena re rieng re bontšhe setšhaba seo re rena re kgona go ba le maekgogomošo re ne le maekgogomošo re tshepile dihlare tša modimo di nošetša ke mang a o tsebe o tshepa sehlare se e leng gore o te kgantšha ka sona o sa tse gore se nošetša ke mang o riela mong wa gago wena makoko ebile o kgona go bolela gore no nna ke tseba eng a e bereke ka mokgwa o malome ka kang e re le batho re santse re ratane nna ke be ke le motho ke itumelelang kudu mo setšong go a fihla nako ya gore moya o late mogekolo wa gešo re monna wena tšatšing la lekgono ke nyaka go bona o bereka ka metsi fela le bebedi ke mosadi wa ka ke santše ke rieng ke santše ke mothega ga e ya kerekeng ke santše nako nngwe ke rieng ke sepele le yena mmereko wa batho ba ba šang batho nneteng ke gore setšhaba se ba bona ba kwana se kgone go bona gore le sona santše se kwane ge re ka se kwane re tlo ba le bothata gone ba le rene bothata ba gore malome ka kapa molwetši ga a ka tswa ka mo go ye ngaka tsena ka mo go ye ngaka ba re motse ga wa tia le go theilwe mabana molwetši ga a ka tswa ka mo go ye ngaka tsena ka go ye ngaka ba rone thokolosi le ge thokolosi se gona onkwešiše ko gore ke lebaka la gore o molomong šetše re baka potwana ko go baka dijo a re sa bereka mmereko wa modimo ka nnete re bereka mmereko wa modimo le badimo re lebeletše tše di leng ka gare re lebeletše dipotla tša batho ke mothata mo botlotlang gona mara go ka bereka mmereko wa o bereka o te khomoletse o se ne phamphadišano le motho dilo tša gago di tlo sepela gabotse gobane wena o sepela ka tsela ya medimo ya gago ka nnete re a leboga prof re a leboga ke kgopela gore re emegaleng mongaka re dutse fela metsotsong e meraro fela go itswela gona fale e renga ya lesome ke kgopela re emegaleng ya 064-8582-771 064-8582-771 le letlakala la whatsapp line ya rena a le gona a le a šoma motheletše go le le kgausi mo ka beng o theleditše o le gona fa le go 064-8582-771 064-8582-771 dilo tše prof a di bolelago le hlogo poledišano ye e le go gona tafoleng letšatšing la lekgono dilo tše magagešo ba bangwe re a di bona ba bangwe re a di kwa mcrs mo moyeng tumela mcrs
064-858-2771 064-858-2771 ke nomoro ya mogala ya ka mo diphapošing kgašo mcrs o se moyeni kwande a re gona raleng ka nnete thobela le kae mongaka yeah ke leboga mantšu a gago a mabotse kudu mogala wa gešo modimo a go fetse dibotse nke a go rorise molemo o sa feleng thank you re ya leboga 064-858-2771 064-858-2771 mcrs o se moyeni kwande thobela a re gona ra lena mongaka a re ya leboga ya ke leboga kudu mogala wa gešo thank you 064-858-2771 064-858-2771 motlho mongwe potsišo ye nngwe banna ko go nore phadišano ye ya baruti ba dikereke tša go fapana ya mangaka go fapana le bangaka le baruti na le a e bona ge ntše le sepela mo lefaseng la modimo na mcrs o se moyeni kwande thobela a re gona ra lena mongaka ke ya go amogela Adolf Makondo thobela le kae mongaka ao ke leboga go feta go leboga go kwa lentšu la lena yeah dilo di tlo sepela gabotse yeah lebaka ke ya malo wena mogala wa gešo tanki ke lebogile kudu o bolela nnete mogala o bolela nnete mogala o bolela nnete o seke wa nyaka go swana le mokete ga o tsebe se mokete a se dirang gore a be ka tsela yeo a lego ka gona ka nnete 064-858-2771 mcrs o se moyeni kwande mushati man ababuputa ngivukile ngingezwa ngakuwe siyaphila baba ninjani ngithokoze baba wena
hayi wena Yeah. Yeah. I- Yeah. A ba sa boa ke lebaka la go hloka nnete. Eish. Eish. Ke go kwa gabotse pa. Yeah. Eish. Mara wena ka lebaka la go fiwa o kgona ba bona. Yeah. Yeah. babu puta o kgaogile prof Yeah, mogalabo o na le mpho ye bagalabe ba mo file go yona e kgolo ye e leng gore go no shota gore ba molaetse gore a ye go iphethela kae nako e kae dilo tša gage di loke di be gabotse empa fela gore batho ba mo jela mona godimo ga yona mona ko montšhi mona o senya dilo tše dintšhi batho ba no nyaka go senya dilo tša batho ba bangwe ba di kry-a di le gabotse ka nako e nngwe ka lebaka la go sepela re nyatšana ka ge re le bahlahli ba setšhaba. ka nnete ruri re sa le go 0648582771 0648582771 ke na le bonnete ba gore dingaka ka go fapana ga tsona baruti ka go fapana ga bona ba thieleditše gore na ga botse maikutlo a setšhaba a reng tabeng e re tshwereng le kgono mcrs o se mo yene a kwande thobela a re gona rra lena Tobela. Yeah.
Ee. O berekisha semoya o thwasitše metsi fela. Ee. 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 Yeah. Ee. Ee. Ba berekishana. Aga. Aga. Awa solva selo. A re ratana re nyakane. Yeah. Yeah. A di swane. Yeah. kgaitsedi yaka ke kgopela go tsena polelo ya lena ka bogare ke kgopela go tsena polelo ya lena ka bogare kgaitsedi yaka ke re tloga re lebogile nako a lena thank you alright motsheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM lebaka la gore wa ke tšee kgaitšedi ya ka ke mme fase wa kgaitšedi ya ka bjale o be a šetše a tsene dithekišong jwale a botša setšhaba gore yena ke yena mang o bereka ka tša goreng re thabela kudu gore batho ba ba diang sewe ba tle ka mokgašong ka mo ba bolele le ba marketing gore
re kgopela go te thekiša re a thuša ka bodihlogwana re thuša jalo jale ke mokone o be a šitša a tsenelela magagešo a gone molato felo kgaetšedi yaka o tle ka mo ka sealemoeng sa rena ka fa nke o tle o re patele o re fe tšhalete wena a gone molato prof ke kgopela gore metsotso šile ke e lesomesenyane fela ke kgopela gore ka 10:20 re tsene mola dithekišong tša ke bona kgaetšedi yaka Angela o swere di-container fale di tloga di ngwadilwe gore ye ke timiša tokološi ka lebelo ye idia jale kgaetšedi yaka a re tla ka mo go wena ka fawe metsotso e mebedi e ka bang e meraro fela ga gone molato re mo dithekišong tša product ya professor Moremi gore batho ba kgone go nwa ba hlape ba tlole ba die ka baka la gore mathata ke mathata ga gone molato felo professor a re mo tabeng ya competition magagešo ba theeletše ba bantši ba kwagala e le gore taba ye ga ba ithekge ebile ba e bona batho ba bona malome ka kapa ene batho ba kwa ge o le motho o bolela ka motho o mongwe le go ka hle o e bea ka dika le diema batho ba kwa gore gabotse motho a rate batho nto mathomo o ka se re o le moruti wa nyaka go ba moruti wa nyaka go ba moruti wa go se rate baruti o ka se re o le ngaka wa nyaka go ba ngaka ya go se rate mangaka ge a e kgonagale wena ka bowena o ne le bothata o ka se re o le ngaka wa hloya ke dingaka ka moo wena o le ngaka o ne bothata le ge batho ba bangwe ba ka be ba bona o ne grupuana ka go mara se santseng o se tsebe ka bowena o le ngaka o ne le bothata ga o le moruti o nyaka go ba moruti o nnoši o nyaka go ba gwele yata o tšee batho ba ka moka a re tlo go ganetša mara batho re ya ditiro tše di botse ba di bone se gore wena o ithete motho ga ithete a ka nnete prof a re ya dithekišong magagešo ga ke tsebe gore na ba eme komana madula a bapile ba tlampotša gore ka kapa jale re ka no tsena moyeng ke moka raya dithekišong ka sona sebopego sewe re sa leka gare ga lene go lapitšeng tše kgolo motheletši wa motse community radio re tsamaya le professor Moremi mo e leng gore taba ye ya di-competition tša baruti ebile re no be re itlišitše gore magareng ga mangaka le baruti empa le baruti ba ne ba nnoši hei prof ba kgona go baka gore ba kgona go no baka ba ne ba nnoši mangaka a se gona ka kapa ke re nnete ke gore rena ba eta pele re baka mo re bonang ke diphuthego go na le dikereke tše di wileng ka lebaka la pako ya maatla batho ba baka maatla motho a re nna ke ne maatla go na le dingaka tše e leng gore ga buela ga di sa bereka ka lebaka la go baka la gore motho a re nna ke tseba ntongwe lengwe motho o le reng ke mamanga a tsebe selo a o modimo wa motho o wena nna ke motho o mongwe ka kapa ba kgona go tla ba re monna ngaka wa se tseba setlhare sa gore ke tlo no ra ke se tsebe wa go tseba gore ge motho a rile o ria ke ra ke tsebe selo o tlo phela ka kapa ska di dira tsebeng ke go le motho re a leboga professor a re ka mola go kgaetšedi yaka NG ke moka a re tsene dithekišong ke a di bona šile o di beile fa le mona gore ka kapa bona ko batliše mo kgaetšedi yaka Angela ke leboga ka kapa le kgono ka kapa ke tlo gopotsa batheeletši le balatedi ba rena ka special sa rena se se thomileng go rana from the 1st of June se se yang go fela mafelo a kgwedi a June sona ke combo e tsamayang e le taelo ya mahlatsi taelo ya meleko le taelo ya tekološi re se sepiša ka only 600 rand go se reka e le combo go se reka individually ke 250 gape ba gopole gore re courier everywhere mo ba leng gona ge ba lakatsa go ba le di-product tša rena ba re kry-a mo nomorong ya rena ya 060 9590303 060 9590303 di-product tša rena tše ding le tšona di sa le gona bo lerumo la banna di-Z2 di sa le gona ka mo gae ge ba nyaka go dikry-a o dikry-a ka gae wa bo gape o ka placea order le rena nke o emišitše o di swerego mo kgaetšedi ya ka nke di kgone go bonagala mo gore gabotse le sweretša mohutamang kgaetšedi ya ka ka fawe mo ka kapa ke swere taelo ya meleko ke swere Z2 ke swere taelo ya lerumo la banna
ke swere taelo ya tokoloshi ke swere le pinki ke yona taelo ya mahlatsi kana mahlatsi le bolela ka mahlatsi a tšhelete mahlatsi a basadi gape go di motho mongwe ga a rata ke basadi kudu bonane le mahlatsi kudi lefaseng ga re bolela ka mahlatsi ntate ka kapa re bolela ka mahlatsi ka moka a re kgetholle ge bophelo ba gago dilo tša gago di bulegile ka moka o attracta mahlatsi ka moka e ka ba banna e ka ba basadi e ka ba mošomo e ka ba ya tšhelete e ka ba ya gore o kganye o bonagale ka kapa o mošwe o swane le nna ntate ka kapa ke go kwele kgaitsedi ya ka kana ge ba nyaka go fa ka di-order mo go kry-eng di-product tša ga moremi o ba gopetša gapele ka di-special dinomoro e le e reng ke 060-959-0303 ka kapa ke rata go tlhalošanyana Z2 ya rena le lerumo la banna ba gantši di-client tša rena o kry di nyaka go tseba gore phapano ke eng mo gare ga tsone lerumo la banna ke taelo e ntate morema a e diretseng specifically for banna a enwe ke basadi a se ya basadi lerumo la banna ke la go thekga motse wa monna lerumo la banna ke la go tliša lethabo ka mo gae ge ke ihlaloša ka botlalo and then Z2 enwa ke basadi enwa ke banna ka mo basadi ntho e kgolo e Z2 e thušang ka yona ke lehlapo la mosadi di-period pain tše re bane le tšona di-discharge tše e seng gabotse le mohlapo o kry o ne le kgalanyane yelo o se gabotse lerumo la Z2 ke yona e swantse enwe ke basadi e thuša gape le go oketša di-chance tša gago tša pelego go catcha go le mosadi jalo wa bona ge monna a swere lerumo la banna ke swere Z2 ke fele ke motšhelela Z2 lapa le a gola lapa le ba bose ka mantšu a mangwe ke nyaka go kwa gabotse kgaetsedi yaka lerumo la banna le diretswe special for banna ga lone ke basadi empa Z2 e kgona go nwa ke motho wa mme ya be ya boa ya nwa ke motho wa ntate ke taelo ya madi okay awa re le kwele kgaitsedi yaka le Korea mohlomongwe South Africa fela di-provinceng jwang mo gongwe rena re berekiša Korea ya rena e fihla mo go le mo South Africa e fela go ne le ba bangwe kry ba etswa Botswana ba re nyaka go Korea re ra le bona ra kgone ba romela ka gore e ya le ka ntle ga South Africa ge ile re fihla Botswana a ke go kwele kgaitsedi yaka re lebogile kudu dithekišo tša ga Professor Moremi ke ona o bo maruma madi bo di-Z2 special sa bona ba re se sa le one ge o di reka ka combo ke 600 rand empa go o di reka ka 11 ka 11 ke 250 re ya leboga alright motheletši wa motse community radio ebile go na le motheletši o mongwe a šuena ebile kua fase o tloga a beile matsogo a go dira jalo a mararo o re ke kgopela gore o nkirele sehlare sa mahlatsi ke kwa ba bolela ka sona mo radiong alright ya ka nnete kgaitsedi ya ka ke dimakatšo mašaba wa o tla se hwetša sa mahlatsi dinomoro tšela kgaitsedi ya ka tša ge o nyaka sehlare se di gona di tla tšwelela e se kgale kgaitsedi ya ka gomme o kgone go di tšea o ba letšetše mogala o ba botše gorena ba ka se kry-a ko ka jwang ka nako ma go kwagetše gabotse Professor Moremi a re a leboga re fetile di-producteng mongaka re sa le ka gare ga taba ya competition magareng ga baruti seng sa bona magareng ga dingaka seng sa bona magareng ga dingaka le baruti competition ke re gona malome ka kapa mara se ba swanetšeng go se tseba nna ke le professor ga ke gona ka moo nna malome ka kapa ga ke ile motho nna ge nka re ke sepela ka koloi ka bona batho ba tsene kereke pelo ya ka ya mpotša gore ya maki a tsena kereke ge e tšwa ke ya pele o kgona le gore le ge o sepela o kry-a ba etswa kereke bapere diaparo o kgona go ema o ba nametše ke a ema ka nametša ka iša batho mo go nyakegang gona nna ke ngaka ya setšhaba ene nna malome ka kapa ga ke tlo gore ge batho ke ba bona ba le mola ka nyatša tumelo ya bona ke bolela polelo ye nna mosadi ya ka ke mo kry-ile ka gare ga kereke ya Sion ke ile ka tšatši le ke ntšha magadi ka lona mosadi ya ka o mogolo ka letšatši leo ga gabo be ba rile mpogo wa dikhutlo wa kgomo
ka tsena kua gae ka tšea phalafala ka go lala ke letile le nna ke thekgile wa ka mosadi ge ba bina mola ke bina le bona ga go ne sa phoso se ke se dirang ga ke bone phoso felo ke tlile ke rekeng ke swana le mang le mang ke mo ke reng malome ka kapa baruti ba porofeta ge re ka dula fase ra bontšhana ra hloka maekgogomoso setšhaba sa modimo ke re se tlile go fola dilo tse di riagalang mo lefaseng di ria ke lebaka la rena ka lebaka la maekgogomoso wa re neng le ona go bolelana gampe go nyaka go ba dikgoši le mo go sa nyakegeng ke go kwele professor a re boele megaleng ya 0648582771 mcrs se mo yene a kwande a re gona ra lena thobela ya 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 lebaka ke gore rena ba etapele mogala wa gešo re hloka dithapedišo rena re hloka setšhaba nke se re rapediše rena iya ya iya no ke leboga kudu mogala wa gešo malome ka kapa setšhaba se swanetše go tseba gore santse se rapediše baetapele ba ba le go gona ke bolela ka baruti ke bolela ka dingaka a sure o mpeile on hold ene nna ke nna ka kapa radio a ke bewe on hold go ena le gore motho a mpee on hold ka mare nna ke bee yena mcrs se mo yene a kwande mshat thobela mcrs dumela 0648582771 mcrs se mo yene a kwande kgoši e kgolo yeo e mpušago le hlwele ebile le diketše mongaka le kgono le ditheto di a re swanela professor Shiwe thobela a ge mongaka le kae kgoši e mpušago ya ko go kwala gauso ya ke leboga kudu pa go be bjalo mantšwa gago ke a mabotse kudu pa lefele le re bja dithapelong ya
re lebogile mongaka re lebogile kudu go tshana le lena 0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela siyaphila unjani yeah 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 angithokoza kakhulu baba thank you Mahlangu ngefalibhanka mo indoda yama-section bengithi ngizombuza ukuthi khaning abantu nabangafunani yona iyi-section bane 0648582771 usemoyeni kwande ba re gona rra lena madume a mabotse a fihlile le kae motswadi yaka tobela ema pele kgaitsedi yaka ge o re ba lebitša ba le iša kae le seke la mo le se la bontšha ke ba bolena ne seke belaya re leboga kudu mama thank you kgaitsedi yaka ya prof e le gore ge motho a swara ke badimo yena go ne le se a se bonang pele goba o tlo no kwa ka batho ge ba ntse ba bolela fela wa kry yena a sa bone selo malome ka kapa nna ba batlang go thwasa ke go botsiša ga botse thui gore a na badimo ba geno ba go laetše ka monna ya a ke nyake go thwasiša badimo ba gago ba se ba go laelela ka mogae ya nna le wena ga re tlile kgonana mara ge e le gore ka nnete ka mannete ba go laetše ka mo gore re nna le wena re tlile kgonana gape badimo santse o ba bone malome ka kapa kore ba swantse ba bone ke motho o swanetse go bona badimo ba gage ya badimo o ka ba bona o sala gae ba go laelela ba re a wa sepela o ye ga moremi o ye go thwasa ga o seno o fetša go orela lebea bano re gannyane ba re šuthi ba ya go botša badimo kua gore a wa ngwana o la o dumetše and then ba go tlogela le modimo wa go dišitšeng wa go hlokometšeng wa go no fela go bontšha mola le mola ga e le gore kotsi etla ba tla ba boa ba re a wa ngwana ka tema o e kgathile wa letšea ya seripeng sa bobedi ka nnete re ya leboga mme o mpolaile kudu ga re ba re bitše 0648582771 MCRS o se moyeni kwande thobela a re gona rra lena a ra go amogela ntate Manyaka ya ya re lekole ntate Manyaka re lebogile kudu ntate Manyaka tate Manyaka o bolela nnete wa tsewa matšatšing a bolekgono le ge batho ba re ba ile bolefelong la boiketlo ba go tonela lethabo la motlana o tle ka go ntšha di-stress o no makala motho wa šitše a le more gore wela o sa tseba gore wela o tšhabele kae malome ka kapa a se se re se nyakane wa re wa ya mmolong o tepethela ke moya shu motho wale e banna gantsi banna modimo gantsi banna ko mo buang banna re tlhaišang banna MCRS dumela Mankgabane a re gona le kae wa rra thobela re gona le kae mogala ba gešo a ge aga
Yeah. Ke leboga thata mogala ba gešo le re bile dithapelong. Thank you. re a leboga Mankgabane. Right. 0648582771 0648582771 NCRS dumela. Thobela. E kae ngaka Moremi? Re gona le kae motswadi ya ka? Re gona. O ka re ke bolo moruti ma. Ekolo ja go dia kgothatsa. Ai ke leboga dupa a wa dieta ka mo kerekeng. Ntate Moremi na motho ga ile go ngadi. Iya. A ile go pela thuso. Iya. Ga ntse ke no ba ke tsenya gore go na le ngaka tse dingwe go nna ke ile go go yena ke kgolore ke mo khopele ntlare sa gore go bela motho a mpe sona ga ne ntse mo a tsantsa mpe sona ene o go fa sona se a lebelela gore na nto o inyekelang yona wa re leshana ke sela ke re santse re be le nnete ke wa dumela go fa motho se se sa nyekeleng. aha ngaka Moremi Tobe nka palle go tla go wena ke re mpodise ke a lwala awa empa ke moruti iya se se salang ke pina ke baruti ba bangwe ba a se go le ya dingaka fela le baruti ba ya dingakeng ba dia dingaka tsa go loya batho ba ya bona ke moruti go ga ya bona ke re ke go bola mokete ngaka ya mofa gona mentse ya tsenya go re ngaka ile go bola mokete ke gona ke rena ba etapele re hloka dithapedišo tša setšhaba gobane re šešere thomile gore molao o re gare ga matsogo mola e santseng e be rena re santseng re sware setšhaba se kgone go sepela ka molao o mo botse jwale awa ngaka Moremi mokono ya leboga nna motho ga ile go ngakeng a ile go pela thuso ga ntsenye ka gore o ile go pela thuso o a lwala o nya go fola thobela ene ge ya go pela thuso e le motho wa kereke ene go mme ga a bua ko a itsa a fodile ga ana bothata selo nne thobela thank you ka nnete re a leboga prof batho ba bontšitše ka mahlakoreng a go fapana gore kgethologano kapa competition ye e leng gona magareng ga baruti le dingaka ga ba e amogele ebile ga ba e thabele. ke leboga ge batho ba boletše ka lebaka la gore malome ka papa wa bona ge o ka re o le motho wa re go fihla mo goneng batho wa bolela ka ngaka ye nngwe wa bona batho ba mola tseba gore nto o e bolelang batho ba inyake bolela tše badimo ba go botsa gore bolelo fetšo o ye gae wa bona ka mokibelo ke ya go bina moteti ga ke go fihla ka ya go bolela mangaka baruti ka senya dikereke tša moteti ka boa ka re ke boela gae ka re ke berekile mmereko ga wa bereka mmereko o senyetša batho o loša batho iya phete se se swanetšeng go yo go sokolla o dukiše mo go nyakega gona ka sontaga ke ya go bina kua go feta sešego ga ke ya go fihla kua ka ya go lwa le ba dikereke ka ya go lwa le baruti ke ya go fihla ka bolela se badimo ba mpotšang gomme batho ba šala ba ne le lethabo se segolo le moetapele goba o le motho e leng gore bereka ka batho moya wa gago santse go phele go etswa wa khutso ka mehla ka matšatši se wa sepela go bolela ka batho ba bangwe go bolela ka motho o diba mpho ya gago ye badimo nkebeng ba fa yona nako e ya bolela ka motho mongwe molwetši ena o dumola wa palla ko bona go bane sa gago ga wa tlela go bolela le badimo tšo go bolela ka motho o mongwe jwale mangaka ba profeta a re tlogele go bolela ka batho taba tša batho ka se go di palla beng ba tšona se rena re swanetseng go se dira go ratana re be ngata ete re fodišeng setšhaba se fole se ye pele ge o ekwa ko botsa ke malome ka kapa baporofeta ra palla ko go dula fase ra bontšhana
ra re fetsa go bontshana ra nna molwedi shuka mo banna nna ke a pallwa nke o mongwe nke ke bona le yena ka bereka jwang o fe o lo la gona ra wa mremi at least shifa go berekegile motho o fodile ke se se ba lishalo ba la gore ge o fetsa go bereka o go dira maikgogo ka re ke yena tsa dilo ka moka ga go siwa ka go ka mmereka kwana shwa a bereka mo noshi re bona gore motho o motla gona o apale jwale se se go gore batho re swanetse go kwana ene nako ye mo malome ka kapa rena baruti ba profeta bishop re lo shale ke tshaba motho o mamaka a te ba ba kumo ya la bokhirihiri la go lo shaba o lebetse go lo shaba ba ile gore ba khethile ke modimo o lebetse go thoma makala mo go sanya ke o lebetse go se o se dirang ga o ya mala ditlamarago tsa go batho ba se ba nako ngo ba senyetsa ke maka nke topic ya la bobedi la beke tlang re ngwale gore maka go sa kgathale gore a tswa ka malapeng a tswa ka dikerekeng a tswa dikeng a tswa meberekong a tswa kae nete maka ke bana ba maka a tibile malapa ba maka a senyeditse batho go shiba ga bona maka malome ka kapa a sentse batho ba sereletse ka lebaka la maka ya la bobedi go bolelishano malome ka kapa o ya peshe ka bogwari batho ba itse gore o bolela ka maka maka go rile maka a go dirile eng ikwagetse prof kana professor Mremi ba o mohlomongwe ba ka rata go gore ba moshale morago ba ka rata go gore ba mokwetse mohlomongwe a tle a ba eletse ba mokwetse a tla ba phekole ba mokwetse a tla ba thasitse ba mokwetse a tle a ba alafe malwetse professor Fredegala kae nna ke re gala mo ga matlala ra moshibo ke gausule letamo singele stadium go le stadium ga matlala ra moshibo go matlala ra moshibo ga go stadium go no mo mo ile ka mo kwa ile mrenga le la matšatši ya competition ke thata ba are ke nna ka Mremi nna ke dira la matlala ra moshibo ga go le stadium ara aware ka banna modimo ka no ya ba tšatši le go banna batho ba tla no ga mona matlala ra moshibo nna dula gausule letamo ke na ya ga borena go itla ka matlala ra moshibo ba di ba gona o nya ka putsi go botšiša o ka direction go fitla mola ba tlo go director ga botse ga go ila ka bolela le makuka ka re la batho ga botse ka bua ena ga borena malome ka kapa number phone ba no fonela tša office tša 060 959 030 959 or le ka fonela 079 170 9862 ke tšaka and then ke rata go tsebiša batho gore ka sontaga re na le ka kua ke sešego ka motho kwa polokwane go roša magolo mo ba re ke tsatsi ba le ba nyakang di-product di-product di tlo ba gona paske ba gole and then ba tlo no letsetsa CCNG o tla ba fa dilo ka moka ka botlalo a tseba gore go tla le di-product tse kae because maloba ba re le ka social nguve batho ba kry-ile di-product ba banrailo di a ba hlaela ka lebaka la go se ode e sa le nako so re ya gopela gore ba o e le gore ba tlo di hloka ba bolele sa le nako re tle re kgone go bona gore re ba fišišetša tsona jwang magolo tšatši pula magofe motong ke ka motho ya ka mo polokwane ba ka polokwane ke na le neta gore ba re kwa go lalela thoko e fela re le mowe re bina gona ka mokibelo paske ba lebala ga mashabela nama ya jiwa ka mo moteti slow re a le ba prof thank you selemo go ba maraka dula le re ka se go fetogeng re mo bona wa gago wa potego 96.3 FM. tsenalang e tlo ba baloi ba ba tlo jang bana ba lena re swanetse re lo gore kgoro ye e tlemagane re nyakele taelo gore kgoro ye e tle kgone gore batho ba ileng gore ba swere dikgopi tša morago ba di lebana le makashili
dikgopi tša morago tše di diragetseng di diragetše le ka se tsoga le di fetotše se re ka se dirang ko go thoma bophelo bo boswa le kgono dilo di a thoma bana ba thoma go phedišana bana ba bannyane ba banyaka go kwana ba palela ko go kwana ka lebaka la batswadi ba e leng gore bona ka bo bona ga ba etelana ga ba boledišana ba naganelana bobe ba loišana ba nyaka go bona le bana ba le bona ba goga le bona lena le bana digrupeng and then le tlhapeng dilo tša lena di tlo loka di tlo ba gabotse ba bagolo ba ba tlo le sala morago ge ba bona gore lena le tswela pele le ba bona tswelopele e botse go lena ge go ne mediro ya leloko la ga Madiša le thekganeng ge moloi ya go loya nyaka le tswa le gona dingaka di gona a go ne moloi wa ka se tseneng ka ngwana wa ka gae moloi kgorong o tsena ka ngwana wa kgoro lena le kgoro le dira eng gore seo se fele kgoro ya bohlale e a emelela ya nyaka ngaka ya re ngaka re dikgakanego ya re ngaka re a loišana ba re nna ke a loya a na ke a loya na boloi bo nka bo tlogela jwang le kgono ba ga bokhomotso ba re biditše re tlile mo morago ga makhu a makae a bileng gona morago ga dintwa tše kae tše di bileng gona batho ba leng gona ba ga Madiša le leng bomme bontate le sa boledišane le